این آواز دیگه اومدن ما به یگان پرزیدنتی که ما را گفت زنن که همه روز ما چپا میکنیم اومده همه چیز ما را چپا کردن ما در ضرر به حدی بد کلان جایی که در مغازه یکم تر مغازه با خودم بودن ما همه ما خریدم $40,000 ریمونت کردیم ما بگیم $150,000 ما برد همه چیز من اول ما برد کردیم همه پرین لای گپ درباره تقبازی میروه. بله تقباز. این شرکت ساختمانی چیه نامش؟ شرکت ساختمانی تاج معمار. چی؟ تاج معمار. تاج معمار. ایکی از صاحب ملک؟ صاحب ملک صاحبش حاجی خلیل گفتنی رئیس ماشین بازار. اکا اکرام دارم. ام برونو دا اکا اینجا. ما از اینجا روی کردن گفتن اینجا. حقیقت کجا است نمیدونم جانب حاج معمار جانب ساختمانی سگجان هر چی ما میبره جانب برادر ما انا است که صاحب ملک است خدا کنه که حق به حقدار برسد هر کجا که حقیقت هست. خب درود دوستان عزیز این حال ما قرار داریم در محله نویای فردوسی محله 61 بود در 61 میکرورایون و حال منظره که شما میبینید یک مغازه است با نام امینه که از 4 آشیانه عبارت است و از جانب ساختمانچی اون نفرایی که تصمیم دارن در جای این بینای بلندآشیانه بسازند تخریب شده ایستاده است. بحث سر این است که صاحب ملک همین مغازه با ما مراجعت کرد و خواهش کرد که این دعایی که او دارد ما رسانه‌ای کنیم. او راضی نیست با کاری این شرکت ساختمانی و میخواهد که عرض و مراجعت خود از طریق ما با مقامات برساند و البته با او امکانیت هم میتیم. خب باز ما مراجعت میکنم با صاحب ملک همین مغازه کی بود؟ سلام اکا جان. نام شما چی بود اکا جان؟ انس. اکا انس جان. اکا فامیلیتون چی بود؟ یونسوف. اکا انس یونسوف. خب اکا جان چی با که این حادثه رخ میده و تا حاضر در درون این مال و اشیاء شما هست مثلا لباس و نمیدونم چی میفروختن با گپ سر چی میره؟ چی به یک برای خیلی کردن؟ گپ سر این میرود که همین کاری ما بگیم یا حلنامه سودا بگیم به اشتراک ما برآوردن حلنامه سودا نویای فردوسی هم سودیایی که برآورد به اشتراک ما برآوردن ما چند بار مراجعت کردیم نویای فردوسی در پروکراتورای نویای فردوسی پروکراتورای شهری همین کارا را ندیدن در این آواز دیگه اومدن ما به یگان پرزیدنتی که ما را گفت زنن که همه روز ما چپا میکنیم اومده همه چیز ما را چپا کردن ما در ضرر به حدی بد کلان و سود کی بوده که برای چی شما اشتراک نکردین سود ما را فایراد ما نکردن سود گذراندن بعد چند ماه پس با ما طلب کردیم با ما عریضه داریم که ما طلب کردیم که ما حلنامه سودا ما برآورده بکنیم میگم حلنامه سودا برآوردن و سراغ گذشتگی ما دعوا کردیم بگیم حلنامه سودا بازداشت کردن در اینجا با بگیم تقبازی و با هم اختار بوریم گپ درباره تقبازی میروه. بله تقبازی. این شرکت ساختمانی چیه نامش؟ شرکت ساختمانی تاج معمار. چی؟ تاج معمار. ایکی از صاحب ملک؟ صاحب ملک صاحبش حاجی خلیل گفتنی رئیس ماشین بازار همین آدم قدیم و گپ زدیم همین کاری ما را ندیدن میگم حاضر همین چیز پیشکی گفتن چی صحبت‌های شفاهی هم داشتین نه در مصلحت داشتین ما مصلحت کردیم قدیم همین آدم ما مصلحت کردیم ما را گفتن که بیاین اول اجازت اول ما را پلیس نمونه اجازت ما را بگیریم بعد داکیومنت را ما تایید میکنیم بعد شما میتیم یا نمیتیم شن معلوم برای که یگان مرغاب گپ پول نرفت یگان چی نرفت این آوازی اومدن یکی از برای مغازه ما رو چپا کرد ما مراجعت خدا با رئیس شهر میرسونیم که بگیم انا موین یکم موین دویم نشد همین چیزا درباره تقبازی گفتین تقای ای حاجی خلیل کی است؟ جایی رفتیم باید همین حلنامه حل میشه حلنامه را باید بکار میکردن همه چیز حل میشه ساعت کشیم میشن حلنامه بطرف جواب تقای یا کی است اکا؟ تقای او را ما نمیدونیم ما مراجعت خودمون با رئیس شهر کردیم مکتوب ما رفت میکنیم
атреф ҳичи мо дига минамсад модем навози омадан зани моро чапа карда дай зани чанд дукон бу чанд нафар кор ай мекард зани қариб 20 оила айҷа мехӯрдан ҳамаи чӣ мо кор мекардем муддати 1 сола дига мо дар залал валайка ҳамаи одамои арендатуро ки дар ҳамин ҷа будан ҳамашон гирифта рафтан навози биге мо худмон тоқа монда бидем моро ягон чиз моро предупреждение накардан ки чизото набигирен ҳама чизи моро чапа кардан мо видеоша дорем ки ҳамаи чизи мо ҷазӣ шуда ҳама чизи мо таи бидем кирпичу таи чӣ монда пешаи ба кадом мақомотҳо муроҷиат карда будин ӯ чӣ ҷавоб гуфтанд мо гуфтестам ки мо ноҳияи фирдавсӣ раиси ноҳияи фирдавсӣ ҳукумати ноҳияи фирдавсӣ прокуратураи ноҳияи фирдавсӣ баъди вай прокуратураи шаҳрӣ ҳама ҳаминҷода мо муроҷиат кардем даъвои ҳамин чиза надидем бо мо муроҷиат кардем ҷавоб додан агане ҷавоби чӣ гуфтан ки якдигар фаҳмикне байни якдигар бием созиш дадем аз созиш мо чӣ биёем мардак моро сум додани набуд ягон чиз додани набуд мо чизе созиш намиёем қатъиёдан и чӣ мехост ям ха мехост ки бигира ҳамин чизи моро ай сар бигира соз кина худаш баъд мода квадрат монда не ки мо айҷа нон хӯрдесем мо ай ҳамаи чиз мондаги мози гуфтан ки мо ина қарори раиси шаҳр хатисоз кардагиам соли 2016 ҳамаи комиссия қабулш кардагиам документои мо документои ҳама садфоиза документа лекин ҳамин чиза моро ягон чӣ мо накардан хай моро худмон муроҷиат кардем ки биё моро худмона битен қадар зӯрто намеоста мо худмона мира аз нав соз кунем лекин моро ҳеҷ мо накардан мо муроҷиат кардем ба муовини рустам эмомалӣ муроҷиат кардем ҳеҷ даъво надодам шумо барои чӣ розӣ нашудем ки ира чапа кунанд дар ҷо шумо аз бинои нав квадрат бутанд гап сари чӣ мера ягон чи гаранти кафолат набуда айҷа ки моро бигем ки чиз мо метавонем ё ки наметавонем мо аз одамои чун аз чанд мо фаҳмидем ки ёз наздани архивдай аз блоки ҳамеша дароз мешавад моро гуфтанд ки дар ҳамо архив шумора метавонем ҳамо маркази савдо кардагем мо дар иҷа расход кардагем ин қадар расход чораи мо тақрибан чанд қа расход кардагем дар сохтмони ҳамин мо қариб 850-900 азор доллар мо расход кардагем мо қарздор шудем дар иҷа чанд боро мо наваз қарздор буромадем ин омадан ҷа мега чапа кард ида ки мебинад чораша прокуратураи шаҳрӣ прокуратураи ноҳияӣ прокуратураи генералӣ ма дар иҷа чанд каса дидам кормандои ҳифзи ҳуқуқ буданд мақомот во чӣ мегӯянд чӣ мехоҳанд чӣ ба дарондан ман намедонам ман кашидан шумо ки ман дар инҷа биём гап занам ман дар инҷа ҳуқуқ дорам ки ман гап занам ман ҳама ман ами иморат ба номи ман чӣ ба мара намемонам ман қатиш гап занам ман президентам ки шумо ягон ҳуқуқ ина бе иҷозат шумо ягон ҳуҷҷат нишон надодан моро ҳуҷҷат нишон додан дар ҳуҷҷат омадагия ки аввал моро бояд розӣ кунанд мо розигӣ битем ҳа ё не баъди кори гузардешам як қарори сохтмон надорам қарори сохтмон ба фикри шумо барои чӣ ё қадар ғайриқонунӣ кор мекунанд якчон уверени боварӣ дорам барои таға дорам тағабозӣ ҳама метонем бигем ки ай тағашон ман гуфтесам мо нафаҳмидем то куҷое мерем муроҷиат мекунем ки ҳамин одама мегирад ин дар ягон ҷо тузбӣ намегирад ҳозир шумо агар давлати соҳибистиқлол қарор дорем мо шаҳрванди ҳамин мо нахоҳем надотаки мо дар ҳамин ҷа ҳамсозӣ кардем ҳамин ноҳияро мо ҳамақа зебо кардем ҳамақа хушбӯ кардем ҳамақа обод буд на ободӣ шумо ҳамҷара кардем омадан ҳамин кора ман қарори лоҳияро гирифтам дар ҳамин ҷа донистам мувофиқи пункти ди ҳамин қарори раиси шаҳр чӣ мега мега ки аввал соҳибмулка розӣ кунад лекин ин мамлакат ҷазгири розӣ мо набуданд агар ҳозир агар ҳамин ширкати сохтмонӣ розӣ шавад ки қад шумо муомила кунад чӣ шарт пешида мемонем кадом шартҳо қад шумо розӣ мешед монда буданд шартшон ҳамин монда буданд ки 2 экраз моро бояд сум медоданд гуфтан 70% сума метавонем боқӣ наомадан камш кардан бози омадан мегам мо наметавонем мо дар ҷои квадрат метавонем шумо дар давра адвокат гирифтен чӣ короро кард ҳама чӣ гирифтем лекин любой ҷо мерем муроҷиат мекунем тараф ҳозир ягон муроҷиат дорен кида муроҷиат дорен як бори дигар мо ин ягона кори моро фақат рустам эмомалӣ ва муҳтарам президент ҷумҳурии кӯдистон ҳамин одам суҳбат кардам ки мо дар ҳама ҷо муроҷиат мо ҳамаи аризамон ҳастанд ки мо ҳама ҷо муроҷиат кардем ина ҳозир ҳамин одам омадастанд ки моро барои предупреждени мо чӣ ба моро шумо вақт надодем мегам мо шуморо вақт додем ҳеҷ моро надодам роста мегирам ҳама задаги ҳамин кора кардем қабули раис шаҳр мехоҳем дар омадан қабули раис шаҳр мехоҳам бо рустам эмомалӣ худам самсубат гап занам бозе ай тариқи ҳамаи видеои мо мехоҳем ягон гап гуфтан муроҷиат
Sanam Rais Sanam Rustam Memali ve Hamid Davran ما بودیم طرف قانون مسئله ادعای دعوا رو فهمیدیم طرفی همه ما را مراجعت کردیم لیکن قانون نبوده همه تقاضایی بوده همه قدم مراجعت میکنیم که همه چیز صورت تقدیم چیز همه سوایی که مراد ما تقاضا ما جای خوردن ما جای زندگی ما جای حیات ما زن داریم کودک داریم همه چیز داریم ما همه چیز داریم تقریبا ضررش چقدر میشه واقعا؟ چیزایی که در مغازه یک متر مغازه بخوردم بودن ما همه ما خرید $40,000 ریمونت کردیم اینو ما بگیم $150,000 ما بردم همه چیز من اون ما بردیم همه پرین لوی شما را پیشکی نگفتن نه پرزیدنت شما را پیشکی نیستن واقعا یک کاغذ انجام شما را پیشکی شما را پیشکی کلی که حالنامه سودا بروادن حالنامه سودا بدیم به اجازه ما بروادن لگه تو چوری میگیرن برای یک کسی روزه تاکید است که ما در همین مغازین بدیم یا یک نورمال میگم که دارم دکتر همه خودم دم سوزی هم کلی بودی همه چند این درستن این است جانی ما را صفا کرد ولی این چیزی ما را خود همین که پاس کردن ایرون سوپا ایرون سوپا در یکون دو سوزی نمیگیره نماینده شرکت میگردن همینجا میتونیم خدشان صحبت برای چی میگیرزن؟ گاب نمیزنم میگم ما خطیب وقت گاب زدیم چی گاب زدیم ما بودیم شرطا را موندیم شرطا را اجرا نکردن تمام فهمو ما خواستیم باید جانبی طرف زنگ بزنیم شرکت بیلای 55 نمی باید بودت خلوصا این رقمای کولیشون رو بگیرم شما در نمای ژورنالیست هم مثلا بتونم نخواهد اخواه تلفون شما تیکی نمی برنامه رو صحبت کنیم چی گفت کجا من شرکتون؟ آره ساختمون چی نام دارم؟ اکه عبدالطهار نه اکه اکرام؟ اکه اکرام من خاموش هم نمیتونی ابو گاب نکنم اکرام اختصاصش چیه نه؟ ارکیتکتر چیه؟ رحمت آقا جان سادگیان درشون رو پشید درشون نکنه درشون رو نپشید ما کامera خطی بیوم ها؟ حتما سلام علیکم برادرم انت اکه اکرام چی باشه؟ اکه اکرام نه که برادر ما تسویم شما شما راستیم کنه کیس اکه اکرام دارم هم برونو در اکه اینجا ما از اینجا روی کن گفتن اینجا نفهمیدم چه که سوال ما جواب داد کابینت چون برو اوخی کابینت گو ساختمان ده اکا اینجا نستای میگم شما کی نکا شما کی که میبنده اکا ما با کرسی مخه اکا بخشش اکا یه مرده خب اینم مناسبت شرکت های ساختمانی با شهروندا بعد میگن که ژورنالیست باید احساسی نباشد نه عبدالله چون این مناسبت از دو روزنامه دیگه خب ما نمیدونم با کجا یک بار استوب میکنیم لیکن با کجا میتونم میره کرد اینجا هیچ گانس مغز ندارم در این شنو شو اکا اکرام ما در بگه کجا نه اکا اوکی آدم نکه آدم بار یک وقت گفت نکه اون درون او خدا آدم دیگه ما اکا اکرام کرد باشه گره موین ها موین نه اکا اکرام کجا ده اکا دو جلسه ساعت این نمی از اینجا درمون گفتن این هم جنن ساختمون در اکرام ساختمان این لوگو داشت هیچ کار نکرد کل نیست او کار نمیکنه او رئیس عبدالله جان عبدالله تنها به خاطر این که ما فکری طرف بگیره که این طرف چی فکر داره بعد نگن که قضیه یک طرفه تحلیل میشه ما تنها به همین خاطر میخوایم که با طرف دیگر صحبت کنیم و طرف دیگر آماده نیست برای صحبت
Сабо пеш камера мо бугем барвақтар ба журналистҳо чӣ муроҷиат накардиякан? барои ӯ муроҷиат накунем ки гуфтем акр қонун аст, қонун бигем кори моро мебина, рӯи қонун мешавад ки рӯи қонун ява он кор нашид. ҷавоб аз раиси шаҳр омад ба шумо ё не? ҷавоб раиси шаҳр омад ки ҳамин кора дида бароин ҳама сӯхта омад қатъи ҳам ё созиш да биёем. ҳам пункти душ ҳамин буд ки бояд созиш да биёем. Неким созиш да мо омадем гуфтем биё хай гап зана як бисӯсо созиш да биёем. И суғудиён нест иҷада мо нафаҳмидем. Иҷа тоҷ меъмор меган хичона, уҷа бо суғудиён зада. Суғудиён навистагия. Гирифтесан, ҳар каса фурӯхтесан блокора. Хичон бугем намекунан ҳамин чиза. тоҷ меъмор дода шуд мавриди баррасӣ қарор буд. Ин тоҷ меъмор ҳам уҷа суғудиён навиштаги. ӯ тоҷ меъмор уҷа суғудиён навистаги намедонам уҷара ки мекунад, ки намекунад. И мо ягон каса охири ҳамин чиша нафаҳмидем ки мекунад, қатъ мекунад. бо ҷамъияти мазкур ҳамкорӣ намоед. Фармемори шаҳр гуфт ки ҳамкорӣ намоед, не? Инам фақат ответ ҳамин ки ҳамкорӣ мо қатъи ҳам одам ина рафтем, раиси ноҳия моро фарёд мекард ки қатъи ҳам одам ҳамкорӣ кунем. Мо рафтем даҳанҷа муддати 2 соат ҷиддат кардем. Омад ҳоҷи Халил омад, додараш омад, ҳама омад даҳанҷа кор ҳеҷ ишил мо даҳанҷа. ҳоҷи Халил аки раиси мошинбозор аст. Инам ҷара карда қарорша ҳама одам гирифта я қарорша кард. дар як ҳолати рӯҳан шикаста, дило шикаста нақшаҳо чист ба оянда? Хуб ин дига айдаст рафтем набинем ҳол шуд. Не, нақша мо ҳама қадар чӣ дорем ки мо боварӣ дорем ки ҳамин чиза бигем раиси шаҳр бигем нашуд ҳамин чиз курсӣ нест. То шо ки ҳамин чиз ози чӣ гап шидеса намедонам. Барое ки иҷада муовинос чун инам халиш кардесам ҳеҷ маълум нест. Мо ҳама қадар нақша ҳамия ки ҳамин раиси шаҳр ҳамин кора дида. дар ягон ҷои дига бино ё замин ке? Не, мо то шо ки ҳамин чизи ки ози аста қатъи мо ҳамин одам договоре ки мо хичон моро гуфт кардан ҳамин договоре ки мо карда гидем ҳамин договорро бикунем. ҳамун шартнома шифоҳӣ буд ё хатӣ буд? аввал қатъи мо даҳанӣ гап задем гуфтан ҳамин чиз. баъд моро шаҳрномаро гирифтан равон кардатан шаҳрномаро. дорен ҳамун шартномаро? ман намедонам ози ҳаста неста ки уҷато хулоса шартномаи коғазӣ ҳам дорен ду тарафа? бояд боша. ӯ чиз шаҳрнома да омадагӣ буд ки то биё подписа ба моро битемо, баъд мо чизи тира метем. Аммо ҳама қадар фаҳмидем ки чихе бе пулу бе чизу бе договори чи ман чихе миён подпис ма мемонам. Монди ё намонди? Ман намондам. дар ҳамун шартнома ҳама талабот хоҳишҳое ки шумо дорен ҷо шудагӣ аст? ҷо шидагӣ да уҷа во як ашибка чӣ кардаги будаем ки вақте мо гуфтем ки подвала гуфт подвала ма шуморо айдии метаж мекунам. ана бо да уҷа подвала таҳхона нависагӣ. барои ки таҳхонаи мо магазин буд. мағоза айда. Обчи чанд этаж шудага? Ози аймон обчи 4 этаж, 2 этаж ай дига одам. Аввал якма, сеюм, чорум. Бале. Ама хай. Ду судиҷочи ҳам наёфтем, не? Ки суҳбат кунам. ман кӯшиш кардам ки бурам қайш суҳбат кунам. бире гуфт ман қайш журналист гап намезанам. Як бор ҳамин тараф мо кӯшиши даромадани дубора ба ҳамин сохтмон мекунем, чун мехоҳам ки ҷониби тарафа фикр мекунам наметонем. Хуб, талоши дубораи мо, барои ки ман бисёр мехоҳам ки он тараф ҳам фикрша бигирем ки қазия бетарафона матраҳ шавад. Нагар ки қазияро мо як тарафа таҳлил кардем. барои мо аз ду тараф як бор кӯшиш кардем, дармона баста. аз ин тараф як бор дига кӯшиш мекунем. агар нашуд дига хуб дига ҳаволашон ба худо. қазия баъд дига як тарафа мешавад. бахшиш бошад. खूब दोपहर या बोलने को آقا شما نماینده این ساختمانه؟ بچه این ساختمان کجا دا باشن ندانه؟ این تاج معمار سوختیار ببینید اگر برادرها شما اگر بتونین بگین به اما که ژورنالیستان میخوان فکر این طرف پرسن این طرف یه بار فکراشو بگه اگر نگه قضیه یک طرفه مطرح میشه بعد از ما گیله‌مند نشن آقا جان اگر شما معلوم است که کدام حجت داره شما برسونه یک بار به راهبریت شما هیچ کار نکنید اینجا این هم مولو کلو قرام شکل اولاش مونده است که خودش که دزدوست پلیس حمله کرد. تو پیش از اون که اومده کدوم یک دزدان میلیسا داشته بردن. اما راهزن نو میلیسا تو همیشه همین گونه قضیه همین گونه گزارش‌های ما با یک جمله تمام میشه. حقیقت کجا است نمیدونم. جانب تاج معمار جانب ساختمان سگدیان هر چی ما می‌داره جانب برادر ما انا است که صاحب ملک است.
خدا کنه که حق به حقدار برسد هر کجا که حقیقت هست. طرف نخواست فکرشان بگه حوالشان به خدا. تمام.